位于居港市 Abdul Razak 街 Bhakti Jaya 港 Ilir Timur 山区的玄关宫，三教信徒以虔诚之心庆祝二郎神诞辰大典，现场气氛庄严而隆重。位于居港市 Abdul Razak 街 Bhakti Jaya 港 Ilir Timur 山区的玄关宫，庄严举行二郎神圣诞庆典。庆典由玄关宫主席 Julia Widyamita 亲自主持，于当日下午5点开始，至晚上9点圆满结束。作为1年1度的重要宗教活动，本次庆典吸引了来自居港及周边地区的大批三教信众共同参与。除集体礼拜仪式外，活动现场亦增添了多项文化节目，包括 EBA 与 EBR 艺术表演、听道理联欢晚宴，以及为参与者准备的幸运抽奖环节，使整个活动洋溢着热烈而温馨的氛围。Julia Widyamita 表示，这次庆典不仅是向二郎神表达敬意、虔诚祈福的时刻，更是增进信众之间情谊与团结的重要契机。通过纪念与学习二郎神的高尚教义，大家被鼓励在日常生活中实践仁义与正直的精神，巩固群体间的和谐与互助。Pada malam hari ini kita adakan acara perayaan Hari Kebesaran Dewa Alangsen, yang mana setiap tahun kita adakan perayaan ini yang juga merupakan dewa utama di tempat ibadah kita ini. Acara ini sendiri ada apa aja, Bu? Kita ada makan bersama, sembahyang bersama, juga ada penampilan dari ekstra bina anak-anak dan ekstra bina remaja. Ada juga ceramah yang akan disampaikan oleh salah satu senior kita, dan juga ada acara pembagian door prize bagi yang beruntung juga akan mendapatkan patung Dewa Alangsen. 整场活动在秩序井然、气氛温暖的氛围中圆满落幕。主办方期望这类宗教文化活动能持续传承，成为弘扬三教信仰精神与维系社会和谐的重要纽带。Suryadi PAL TV